Это Ибрагим, который нашел и помог. Вот. Вот. Все. Адилет, қандайсың мен Фируза? Жақсы? Мына паспортыңды алып атабыз, документтеріңді алып атабыз. Сбербанкты, Сберкарточкадан алып аласың эми. Тройка. 500 сом акча бар экен. Ошо 5 сомду. Кое бергиле. Мен. Аллах разы болсын силерге, Ибрагим. Болду. Мен сага баягын адресин таштайм. Всё, Ибрагим. Мындай жоготпо. Мына документиң бар. Всё, рахмат силерге, Ибрагим. Рахмат Ибрагим. Всё, алдыңарбы? Мына, ой эжеңе рахмат айт. Айта бер. Сени видеого тартабыз, ey. Голосовойлы жөнөтүп кой. Эме номерине голосовойло жөнөтүп койчу. Биякта шумный болуп, угулбай да жакшы.